Yes, nk'ibisanzwe twongera kubaha ikaze mwese mudukurikiye aho merere hose. Tukaba tugiye kugaruka mu makuru abagiye agezweho mu mikino. Amakuru yacu reka tuyahere hano aho nyuma ya El Clasico habaye byinshi. Ubu Real Madrid irarusha Barcelona inota nyuma y'imikino 13 ya shampiyona. Real Madrid nyuma ya El Clasico imaze gukina n'ikipe yitwa Elche, aho banganyije ibitego 2-2, inganya na Rayo Vallecano ubusa ku busa, ndetse Real Madrid ibasha gutsinda ibitego 4 ikipe ya Valencia ku busa. Mu gihe Barcelona yo nyuma ya El Clasico imaze gutsinda Atletico ibitego 4 ku busa, yahise ijya gusura Celta Vigo aho yayikubise ibitego 4-2, ndetse Barcelona ibasha no gutsinda Elche ibitego 3 byose ku busa. Akaba ari ukurero byifasha hano muri Espagne, mu byo kuri bamaze bari kugenda bakubana bya hatari. Tujye hano mu gihugu cy'Ubwongereza aho uyu mutaramu witwa Nshobozwa byose n'umukiza Eberechi Eze mu minsi ishize nibwo uyu musore yatangaje ko ari umukristo kandi ugendera ku mahame yabyo. Nyuma yo gutsinda Tottenham Hotspur yatangaje ko yari yabisengeye, akaba ariyo mpamvu buri gitego yatsindaga yahaga icyubahiro Imana. Akaba ari ukurero byari byifasha hano kuri uyu mutaramu witwa Eberechi Eze. Tubibutsa ko muri Premier League mu mikino amaze kugaragaramo ari 11, atsindamo ibitego 4 ndetse anatanga assist zigera kuri 2 zose. Akaba ari ukurero hano byifashe mu ikipe ya Arsenal mu by'ukuri. Yes, tunyaruke hano gato muri Arsenal. Muri 2006 Arsenal yavuye muri Highbury gusa yasiga roho yabo. Niba ubona impinduka Arsenal yakoze ku biranga stade yabo, urahita wemera ko habanza guhinduka umuco, ubundi intsinzi ikaba ubuzima bwa buri munsi. Intsinzi yo yabaye ubuzima bwa buri munsi nibwo ibikombe biza. Bivuze ko muri 2025 nibwo Emirates itangiye kwakira roho y'abarashi yasizwe kuri Highbury. Emirates Stadium yagiraga ihema ryakingiraga abakinnyi mbere y'uko binjira ku kibuga. Michael Arteta yasabye ko barikuraho kugira ngo urusaku rw'abafana rujye rusanga abafana b'ikipe bahanganye mu rwambariro. Ikindi ni ukugira ngo abafana babashe guhuza urugwiro n'abakinnyi babo bakiva mu rwambariro kugira ngo bizabazamurire morale. Ibi ni ibishushanyo abafana bamanika muri stade bibafasha kwigamba no kwivuga imyato byose kugira ngo uje guhangana nabo abanze gutinyamo. Bisobanuye ko mu mwaka ushize mbere y'umukino wa PSG abafana ba Arsenal basabye ikipe gutanga igitekerezo ku cyakorwa kugira ngo ikipe ihitamo kumanika igishushanyo cy'imbunda ku gitambaro cy'umutuku, ariko kuri iyi nshuro ibitekerezo by'abafana byahawe agaciro, bityo tifo bamanitse uyu munsi. Hariho bamwe mu banyabigwi bakiniye ikipe ya Arsenal ndetse n'abandi bari kuyikinira ubu ngubu. Akaba ari ukurero byifashe hano mu ikipe ya Arsenal. Andi makuru wamenya hano muri ikipe, Arsenal yakiriye amakuru yavuye Anfield na St Petersburg yakoresha mu nyungu zayo bwite. Umudiyakoni Eberechi Eze birangira babaje abaturanyi ubugira kabiri. Abagize uruhare mu bitego by'ikipe ya Arsenal ni ukuvuga ngo Eberechi Eze yabashe gutsinda ibitego 3 byose, ibitego 3 igitego kimwe cya Robertson. Leandro Trossard atsinda igitego 5 na assist. Richarlison Andred uyu nguyu yakinira ikipe ya Tottenham, ari nacyo gitego kimwe rukumbi cyabonetse ku ruhande rw'ikipe ya Tottenham Hotspur. Mikel Merino yatanze assist, Declan Rice atanga assist, Julian Timber atanga assist, Joao Palhinha nawe akaba yigaragaza hano muri assist. Spotify Camp Nou cya Barcelona isa nkaho ari nshya. Robert Lewandowski wari kapiteni niwe watangije ibirori. Ni ukuvuga ngo Barcelona yaje kubitsinda ibitego 4 byose ku busa, aho Ferran Torres yaze gutsinda ibitego 2, Lamine Yamal aza gutanga assist zigera kuri 2, Robert Lewandowski cyangwa se Lewandowski
atsinda igitego kimwe na Firmino Lopez aza gutsinda igitego kimwe. Ferran Torres akomeje kwigaragaza neza cyane muri La Liga, aho amaze gukina imikino 12 cyangwa se amaze kuyigaragaramo, amaze gutsindamo ibitego 7, anatanga assist igera kuri imwe yose. Akaba ari ukubyifasha hano mu ikipe ya Barcelona. Yes, ariko mwibutsa ko utarakanda subscribe nyamuneka wayikanda, utarakanda like ukayikanda kugira ngo tujye tubana mu makuru menshi agiye atandukanye. Real Madrid itayikuza imbere y'ikipe ya Elche yakinaga ishaka amanota 3 yose. Abasore ba Xabi Alonso bakomeje kunanirwa ku rugendo. Ukuvuga ngo ibitego 2-2 nibyo byahuje byarangiye kuri izi mpande zombi hagati y'ikipe ya Real Madrid n'ikipe ya Elche. Uwitwa Jude Bellingham yaje gutsinda igitego atanga na assist. Alex Febas yaje gutsinda igitego. Alvaro Rodriguez yaje gutsinda igitego. Dejan Hussein yaje gutsinda igitego. Germán Varela, Martin Neto, Kylian Mbappe nawe yaje kuba yigaragaza atanga assist muri iyi match. Bisobanuye ko Real Madrid iki ni imikino hanze igera kuri 3 heruka, inganyije na Elche ibitego 2-2, ibasha kunganya na Rayo Vallecano ubusa ku busa, ndetse inatsindwa n'ikipe ya Liverpool igitego kimwe ku busa. Tugiye gato muri Chelsea, aho Enzo Maresca amaze gutangaza ko Cole Palmer atazakina imikino 3 iri imbere kubera impanuka yagize mu rugo akavunika ino. Palmer aheruka mu kibuga bakina na Manchester United mu kwezi kwa 9, aho imikino azasiba iri mu mukino bazakina n'ikipe ya Burnley, umukino w'ikipe ya Paris Saint-Germain ya Barcelona muri Champions League, ndetse n'imikino bazahura n'ikipe ya Arsenal. Mu by'ukuri Cole Palmer amaze kugaragara inshuro zigera kuri 4, atangira mu kibuga inshuro 3, atsinda ibitego bigera kuri 2 byose. Akaba ari uko rero bimeze hano mu ikipe ya Chelsea. Akaba ari aha rero dusoreje amakuru yaragizwe mu mukino. Gusa utarakanda subscribe nyamuneka wayikanda, utarakanda like ukayikanda kugira ngo tujye tubana mu makuru menshi agiye agezweho. Mukomeze mugire ibihe byiza mwese aho muri, turabakunda neza cyane.